Тут, короче, самое главное, чтобы время я не перепутал. Я вроде не слышу никаких вскриков там. Не, все верно. Вон движуха там стоит. Памятник Копернику. А что где? О, мои знакомые стоят. А, это, короче, экскурсия. Латушка там стоит. А где эти все товарищи-то? Слушай, как этот. Руки вверх. Че? В прямом эфире. Ну. Вот. Вот это плохо, что музыка у них здесь играет, потому что могут заблокировать меня нахрен. Да? Но дело в том, что, видишь, эфир блокируется, когда какая-нибудь музыка на авторские права. Сейчас, дорогие друзья, отрубим звук, чтобы не заблокировали. Музыку отключил, потому что звук отключил, потому что музыка играет. Сейчас мы тут немножко по губам читайки, как говорится.
Вот. Сейчас. Скоро начнут говорить, короче. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! День добрий, шановне господарство. Ми починаємо нашу щотижневу акцію тут, на помніку Коперника. І починаємо її, як завжди, з нашої білоруської погоні. Коли ласка, потримайте нас. Тільки в серці тривожним почую за країну родимую жах. Вспомню острую браму святую и вояков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. У безмерную даль вы летите, а за вами, пред вами годы. Вы за ким у погоню спешите, те шляхи ваши идут и куды. Мояны Беларусь понеслися за твоими детьми навздогон, что забыли тебе, отреклись, продали и отдали в полон, что забыли тебе, отреклись, продали и отдали в полон. Бейте в сердце их, бейте мечами, не давайте чужинцами быть. Хай почуют их сердца ночами, а в родимой сторонце болеть. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипят стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать стародавней литовской погони. Не разбить,
разбить, не спылить, не стримать. Мать родная, мать Украина, не стишится этакий боль. Ты пробачь, ты прими своего сына, за тебе я умерти дозволь. Все лятуть тыя коні, среброй збруяй далеко гремять, стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать, стародавней литовской погони. Не разбить, не спынить, не стримать. Живи Беларусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! Свободу политв'язням! Свободу политв'язням! Свободу политв'язням! Свободу политв'язням! Дякую. Дякую нашій головній спікерці. Війна не скончилася. 3 роки тому, 24 лютого, почалося усе з обстрілу Києва. Повномасштабне уварвання. В Україні, у Білорусі, в Угнані 3 роки ми живемо в умовах війни. А що далі? Війна у Європі? Перемови, у виніку яких наша країна буде трофеєм для Росії. Тому ми вийшли сьогодні у черговий раз. Вийшли у центр Варшави, щоб виказати свою солідарність з Україною. З нашими доброохотниками на фронтах, з усіми тими білорусами, що вимушені тривати під гнетом диктаторського режиму, не маючи права голосу. Ми з вами, ті, хто зараз виходять сюди на площу, ми – голос вольної Білорусі. Ми – голос усіх тих, хто мовчить під тиском репресій, але не погоджається з тим, що тепер відбувається у нашій країні. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! И, шановне господарство, перше слово я бы хотел дать нашим музикам, дуэту українсько-білоруському. Ви відаєте, що я не завсюди нас підтримують у наших акціях. Я сейчас спросил, так. За Варшавой был. Як ви вас справи? Тамара, ну посиди меня!
вольной. Близкое расстояние, извини, пожалуйста, под 3 километра. Да съешь мне! Слава Україні! Героям слава! Откуда у меня столько ватников в комментариях? Неужто здесь в Варшаве сидите, твари? Чемодан свой. Дякуємо! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Дякую, дякую великим нашим музикам. А зараз я хочу запросити до мікрофона святара Спадара Барка. Будь ласка. Вячеслав Барок. Кто это? Кто такой, что за мужик? Я его давно знаю, уже 4 года. Он этот... Кожна війна – це зло. Христиан-католический, Війна короче, не може главный. бути святою. Як би того не хотіли некоторі, Баров. хто подається єресі і хто маючи чини, сани у церкві посилають своїх братів по вірі, здійснять злочинство, удільничаючи агресивній війні. Це зло. Це зло, тому що кожна війна – це несправедливість. Під час війни гинуть люди, не тільки солдати, але і мирні жителі. Тому на початку, шановні, хотілося тепер пригадати тих загинувших ахвярів війни і хвилиною мовчання у молитві ушанувати їхню пам'ять, особливо тих так само вояров з Білорусі, які загинули на Україні, змагаючися з російською агресією, а гинули за вольність України і за нашу вольність.
Вечный отпочинок дай загинулым Господи, Минута молчания а святло объявлю. вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай загинулым Господи, Польша это, а Варшава. святло вечное нехай им светить. Вечный отпочинок дай загинулым Господи, а святло вечное нехай им светить. Нехай відпочивають у супокої вічним. Амен. Ад самого початку, як тільки почалося повномасштабне уварвання агресорів з Усходу, з Росії на територію України, я виступав супротив війни, я казав «не війні». Тому що війна – це не може бути добрий інструмент у спрэчках паміж державами, паміж народами. Война – это зло. Разом з тим, коли ми маримо об мир, коли ми маримо об супокої, у ім'я усіх загинувших вояров, мирних жихаров, ми не можемо девальвувати поняття миру, супокою до такого розуміння, як бицем би можна осягнути мир праз гандльовую зділку. Мирное погоднение – это не гандлёвая сделка. Кожная война повинна заканчиваться мирным погоднением, коли до отказности проводятся тыя, кто распочинал злочинство. Хто з'являється злочинством, той повинен сустрэцца з зямным правасуддзем, з трибуналом. І вось тады, калі правы пакрыўджаных гарантавана адстойваюцца, вось тады можна казаць пра завяршэнне вайны. Мы, беларусы, калі кажам пра вайну, таксама павінны думаць пра сваю дзяржаву, пра народ свой. Мы павінны разумець, што беларусы не ёсць вінаватыя ў гэтай вайне. Беларусь акупаваная краіна. Безумоўна, сёння палітыкі маюць выклік, яны павінны адказаць, а што ж тады адбылося 3 гады таму назад, калі з тэрыторыі Беларусі адбывалася агрэсія ў бок Украіны. Так, гэта заданне сёння палітыкаў прызнаць на кожным узроўні. Павінны выходзіць рэзалюцыі, законы аб тым, што Беларусь краіна акупаваная. Яе акупацыя пачалася не тады, калі пачалася поўнамасштабнае ўварванне в Украіну, ці ў 2020 годзе, гэта значна раней адбылося, калі пасля 94 года, пасля прыняцця Канстытуцыі ў Рэспублікі Беларусь, гэта Канстытуцыя была патаптаная, адбыліся незаконныя рэферэндумы, была адменена Конституция, была падпісаная незразумелая саюзная дзяржава, гэта ўсё называецца паўзучай гібриднай акупацыяй. І сёння, гаворачы пра заканчэнне вайны, у нашых галовах павінна быць разуменне. Беларусь акупаваная. Гэта першы крок. Наступны крок. Каб закончыць вайну, якую распачала Расія, мы павінны думаць пра вызваленне краіны, пра дэакупацыю, і гэта павінна быць у нашых галовах. Не падаваймся ілюзіям, што гандлёвыя здзелкі вайну закончаць. Гэтага не будзе. Так не працуе. Сапраўдны мір, сапраўдны супакой будуецца на праўдзе і справядлівасці. А праўда такая. Беларусы маюць права да сваёй незалежнай, свабоднай дзяржавы. Мы маем гэта права, дадзенае Господам, і кожны павінен гэта права ушанаваць. Ну а міжнародная супольнасць, таксама калектыўны Захад, мае адказнасць у пэўнай ступені за тое, што Беларусь сёння акупаваная. І гэтыя палітыкі сусветнага ўзроўню маюць таксама адказнасць, яны на сябе ўзялі некалі абавязак думаць аб тым, як гарантаваць незалежнасць Беларусі, тады калі Беларусь дабравольным чынам адмовілася ад утрымання на сваёй тэрыторыі ядравай зброі. А таму, беларусы, мы павінны сёння не шукаць паміж сабой агентаў, калабарантаў, сёння гэтаму не час. Мы павінны яднацца вакол галоўнай каштоўнасці Беларусі, якая перадусім, і наша ідэя павінна
нас аб'ядноўваюць усіх. Хай сабе калабарантаў, хай сабе агентаў, але ўсе разам мы павінны працаваць на одну ідэю – вызвалення Беларусі. І тады будзе мір у нашай краіне. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Поясню его последние слова по поводу поиска там коллаборантов, агентов и так далее. У них, кстати, в христианской, что-то там демократическом каком-то движении обнаружено было, что один с 9 по 16 год являлся стукачом Наместника керівниці КГБшного. об'єднаного переходного кабінету керівника Народного антикризисного управління Павла Латушка. Будь ласка, господар Павло. Слава Україні! Героям слава! Живе Беларусь! Живе! Я узгадываю гэты 3 гады і менавіта 24-го ноч, калі 23-го хутчэй. Я з'ехаў з офіса Народного антикризисного управления, это было, можа, 22-я, палова 11-й, і мы з'язджалі, і было адчуванне таго, што гэта адбудзецца гэтую ноч. Пазней я прачнуўся не ставячы будзік, але прачнуўся з разуменнем таго, што штосьці адбываецца. Я ўключыў тэлевізор і убачыў таго, хто з'яўляецца сёння ваенным злачынцам, які сказаў, што у яго ёсць права атакаваць незалежную краіну, права забіваць вольных, свабодных людзей. Я ўзгадываю тое, што адбылося 3 гады, і тады ў мяне не было сумневу на конт таго, хто ж з'яўляецца агрэсарам, хто з'яўляецца ахвярай гэтай агрэсіі. Ахвяра нейкае такое, я не ведаю, можа, неёмкае слово, неправільнае слово, бо ахвяра гэта штосьці такое слабое, але Украіна яна не слабая, яна велічная, Украіна яна моцная. Украінскі народ ён моцны, ён з воляй, ён з праўдай, ён той народ, які змагаецца за сваю незалежнасць. Але тады я зразумеў, хто з'яўляецца агрэсарам. І калі сёння хтосьці ставіць пытанне на конт таго, а што змянілася за 3 гады, што змянілася прававая ацэнка, што змянілася у адносінах да той дзяржавы Расія, якая пачала гэтую агрэсію. Ці маем мы права трактаваць гэта інакш? Не. Мы маем права трактаваць гэта з пункту гледжання міжнароднага права як агрэсію, як ваеннае злачынства, самае жудаснае злачынства з усіх міжнародных. І агрэсарам у гэтай вайне з'яўляецца і Лукашенко, рэжым Лукашэнкі. Ён персанальна з'яўляецца ваенным злачынцам, не суагрэсарам, бо міжнароднае права менавіта акрэслівае прадстаўленне тэрыторыі для атакі на іншую краіну як агрэсію. Мы можем казаць шмат словаў, але я думаю, я перакананы, і вы пагадзіцеся, што важныя дзеянні. І таму як палітык я кожнага дня і наша каманда робіць усё, каб адказнасць наступіла. І мы будзем рабіць усё, каб спецыяльны трыбунал па факту агрэсіі супраць Украіны быў створаны. Да гэтага трыбуналу, да стварэння ўжо далучылася 40 дзяржаваў, 40 еўрапейскіх дэмакратычных дзяржаваў. Ён, спадзяюся, будзе абвешчаны ў красавіку гэтага года ў Кіеве. І я ўпэўнены, што ў матэрыялах гэтага спецыяльнага трыбуналу у пракурораў павінны быць доказы злачынства агрэсіі, здзейсненай Лукашэнкам і яго генераламі. Яны павінны панесці за гэтае адказнасць. Сёння мы таксама павінны зразумець, хто ж з'яўляецца самай галоўнай пагрозай для нашай незалежнасці, для нашай дзяржавы. І гэта ўсходні сусед, Расія, якая марыць захапіць нашу краіну, нашу бацькаўшчыну, падпарадкаваць яе, нас, вольных беларусаў. І мы разумеем гэтую пагрозу, і мы павінны рыхтавацца і змагацца нават кожнага дня, і сёння, і заўтра за нашу незалежнасць і за нашу свабоду. Сёння выклік для ўсяго дэмакратычнага свету, на які апошнія дні даюць адказ многія палітыкі. Але я спадзяюся, што Еўропа, Еўрапейскі саюз праявіць сваю моц, сілу ў аб'яднанні, што ён зможа аб'яднацца не толькі ў сэнсе таго, што павінен забяспечыць сваю бяспеку, бо кожны ўрад, Еўрапейскі саюз, зразумела, думае пра тым, як забяспечыць бяспеку сваёй тэрыторыі, сваіх грамадзян.
сваіх народаў, але ён зразумее сваю адказнасць за свабоду і дэмакратыю. І сапраўды Еўропа стане лідарам у барацьбе, у падтрыманні ўсіх тых народаў, краінаў, якія змагаюцца за свабоду і дэмакратыю. Гэта час Еўропы, гэта дзень Еўропы, гэта той гістарычны момант, калі Еўропа павінна паказаць сваю волю, прагу да уласнай свабоды, але да падтрымання свабоды і іншых. А мы, беларусы, як і украінцы, мы еўрапейскія людзі, мы еўрапейскія народы. У нам разам з Еўропай. І таму наше не спадзяванне, а ўпэўненасць і перакананне павінна быць менавіта базавацца на тым, што мы еўрапейцы. Сёння я таксама узгадываю тых хлопцаў і дзяўчат, якія загінулі падчас гэтай жудаснай вайны. Беларусаў, але і украінцаў. Я узгадываю, 2 гады таму назад, на мой дзень народзінаў, мне прыслаў відэо адзін хлопец. Я не буду называць яго імя. Ён наш хлопец, які ваяваў у палку Каліноўскага. І ён даслаў, ён не ведаў мяне ніколі, але ён перадаў праз іншую асобу віншаванне мне з днём народзінаў. Гэта былі слёзы на вачах. І пазней я даведаўся, што праз некалькі тыдняў ён загінуў. Але яго твар, яго словы, яго моц, сілу я на ўсё жыццё запомніў. Я не забудуся гэта праз усё жыццё і буду несці ў сэрцы, як кожны з нас павінен несці ў сэрцы жыцці тых беларусаў, якія загінулі за нашу свабоду ва ўкраіне, якія загінулі, на жаль, за нашу свабоду в Беларусі. Я веру ў тое, што мы будзем свабоднымі людзьмі. А гэтая вусатая крыса, пачвара, яна хістаецца, яму цяжка, яму баліць, і санкцыі яго дапікаюць. І апошнім часам ён усё больш пачынае стукацца, крукацца, бо яму больна. Мы будзем яму кожны дзень рабіць, каб яму зямля гарэла пад нагамі. Ён будзе адказваць за ўсе злачынствы і перад украінскім народам, і перад беларускім народам. Жыве Беларусь! Героям слава! Дякую, господар Павел. А ось апошняя навіна. У Расіі рыхтуецца абвесціць пра нібыта перамогу ў вайне супраць Украіны да круглай даты. Выведка Украіны паведамляе пра падрыхтоўку Расіі да абвяшчэння перамогі над Украінай і НАТО 24 лютого 25 года, у 3-ю гадавіну пачатку паўнамаштабнай вайны. Я хочу сказать, что для мяне пачатак вайны гэта ўжо падвойная дата. Таму што, па-першае, калі пачалась вайна, я прачнуўся, у меня было толькі одно жаданне. Остановите землю, я сойду. А на наступны год, якраз у пачатак вайны, мяне апошні раз затрымалі. Прыйшлі, адпуздохалі, закрылі, і потым я приехал сюды. Но я хочу сказать, что у нас яшчэ была такая дата на гэтым тыдні. Это дзень нашей родной мовы. Тому я зараз хочу запросить до микрофона наместника представника по национальному отраджению Объединенного переходного кабинета господара Павла Варковского. Какая ласка. Сейчас настроюсь. Живе Беларусь! Живе! Слава Украине! Героям слава! Если буду говорить. Шановные Не, белорусы, потом. я хочу передусім подякувати вам, Это что тут за присутнім, товарищ? за то, что весь гэты доўгі час, а ўжо амаль 5 гадоў мінула з таго 20-го года, калі гэта ўсё пачалося. Вы захоўваеце ў сабе сілу, імпэт, не здавацца, прыходзіць сюды, рабіць тое, што робіце, і не паддавацца слабасці, якая кажа, што ўсё ўжо скончана, што ўсе старонкі перагорнуты і як бы няма сэнсу далей змагацца. Мне здаецца, што зараз, калі мы фактычна адзначаем сумную гадавіну, 3-ю гадавіну вайны, агрэсіі Расіі супраць Украіны, мы бачым, што для беларусаў гэта не толькі дні, калі мы
у думках солідарнай з нашими суседзямі, з украінскім народам, зычым ім перамогі і свабоды, але таксама думаем і пра сваю краіну. І таксама хочу пагадзіцца з тым, што тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта можа быць нябачнае, але ўсё ж такі таксама вайна. Вайна, якую вядзе рэжым супраць уласнага народу. Мы пабачылі на свае вочы, як калісьці рэвалюцыя 20-го года прывяла да таго, што беларусы ўвайшлі ў новы этап свайго змагання за свабоду і незалежнасць, за рэальную свабоду і незалежнасць. Фактычна мы знаходзімся ў стане не абвешчанай, але нацыянальна-вызвольнай вайны, барацьбы. І на днях было важнае свята, Дзень роднай мовы, 21 лютага. І гэта свята важнае чаму? Калі мы паглядзім, што адбываецца з беларускай мовай, з беларускай культурай у Беларусі, то кожны год скарачаецца амаль на адсотак. Колькасць дзяцей, якія могуць вучыцца па-беларуску ў краіне, таксама менее і менее. І гэта вынікі сумнай палітыкі, якую можна характарызаваць толькі адным словам – нацыянальным выраджэннем. Сёння для нас вельмі важна тое, каб будучы свет, які змяняецца, все ж таки змяняўся не па законах, дзе той, хто больш моцны, той і мае рацыю, а все ж таки змяняўся ў бок справядлівасці, закона, права і магчымасці для любога народа, у тым ліку беларускага народа, жыць у свабодзе, практыкаваць уласную мову, уласную культуру і пры гэтым не быць уцягнутым у чужыя агрэсіўныя дзеянні, як гэта адбылося з Беларусі ў 22-м годзе. Таму я хацеў бы напрыканцы узгадаць тыя словы, якія калісьці напісала наша славутая паэтка Алаіза Пашкевіч, вядомая пад псеўданімам «Цётка», і якая нагадвала нам, каб мы заўсёды захоўвалі сілу і адважнасць для таго, каб размаўляць на роднай мове. Каб гэтая адважнасць размаўляць па-свойму суправаджала нас не толькі у сваім краі, але і на чужой зямлі. Бо гэтая наша адвага можа натхніць іншых людзей таксама далучацца да родных каранёў і быць беларусамі на справе, а не на словах. Таму хочу пажадаць нам, каб гэтае змаганне за Беларусь і Украіну прынесла свой плён, і нашы народы былі вольным і свабоднымі ў межах еўрапейскай сям'і народаў. Жыве Беларусь! Жыве! Слава Украіне! Героям слава! Дякую вам. Дякую, господар Павел. Не сумуйте, дзецюкі весною, на могилах глядячи сябров. Жалем наших ранов не загоишь и тяжких не скинешь кайданов. Не сумуйте, дзецюкі, по селах и смотрите, по кто кинутых идет. девчат. Боротьба уж пенится, Топает, блядь. Молодые в оклике звучат. Не сумуйте, дзецюкі, по доле, не хилейте гордой головы Проспал кони всё. с жалью, только из ран, Топает. болью. Воля только родится с крови. Не сумуйте, дзецюкі, ночами, уже не дастся спутать вольный дух. Мы были и будем кривичами, от хваль угры, аж по синий бух. Живе Беларусь! Живе вечно! Слава Украине! Героям слава! Нех живе Польська! Нех жиє Польська!
Я хочу сказать, что была еще одна сумная, вельми сумная новина на этом тыдне. Год, 20 лютого был год, як загинул Игорь Ледник. И зараз я запрошую до микрофона лидера руху солидарности разом Вячеслава Севчика. Живе Беларусь! Живе вечно. Живе Беларусь! Живе вечно. Живе Беларусь! Живе вечно. 20 лютого летось трагично загинул. Был забитый в Лукашенковской вязнице Игорь Ледник. Игорь был так само вельми тесно связан с Украиной. Мало того, что мы выходили в комитет солидарности с Украиной в Беларуси, але ж в ігоном лёсе был ще такий эпизод, який подобен на лёс шмат яких белорусов. И он был нанятый подчас апошней президентской кампании 19 года штабом Тимошенко, бо Игорь был сапраўдный оппозиционер. А таких людей спробуют в Беларуси уже несколько десятков годов просто выжечь каленым железом. И абсолютно широ он туда поехал, и он был сапраўды рыцарем права, он засёды был за законность, то, что сегодня абсолютно непопулярно. И он был самым лепшим специалистом мусить во всей Сходней Европы по Будапештскому меморандуму. По тым меморандуму, про які белорусы больше уже забылися. И вот как раз, как специалисты по Будапештскому меморандуму его покликали в Киев, и он абсолютно широ написал вельми шмат серьезных документов, а лишь это выкористали только для одного. Подать в суд на криминальную справу супротив президента Украины Петра Порошенко, потому что к владе шел Зеленский, и ведаете, какое было голосование. И 3 года тому назад, еще 23 лютого, вот на этих местах, где збирались белорусы, ревели те, кто бачил чомусь мудрого Путина, и позбавляли слова, кто казал про российский империализм. Все это изменило страшное 24 лютого 24 года. И просто насмешка над белорусской оппозицией, над мной особисто. Я не однойче выступал в украинских СМИ. Я не однойче казал про ту погрозу, якой есть режиму Лукашенко. Были намалеваны стрелочки, як пойдут российские войски. А лишь влада Украины не смогла ни почуть, ни поглядеть эти стрелочки. Лишь одразу розпочала кампанию вынику якой громадяне Республики Беларусь, а всех найбольше з белорусов в Украине супротив Лукашенко, стали изгоями. Про это так само не треба никому не забывать. Бо это есть порушение международных норм и Конституции. И на великий жаль, зараз, может быть, Украина будет вельми великую плату платить за Зеленского. Это уже отбывается на разных перемовах. Это абсолютно так само несправедливо, як было несправедливое ставление до белорусов, як несправедливо было то, что Игоря, влада, ведаючи, что он инвалид, что ему нельзя ни суток быть за кратами, осудила цель того, как забить. Игорь прошел свой шлях вельми годно. Игорь – это один из тех людей, память про яких мусить будовать реальную, новую, вольную европейскую Беларусь. Бо в нашей ментальности, починающей со статутов Великого княжества Литовского, закладена повага до законов. Это то, что отрознивает нас от всех наших соседей. Это то, что сегодня не бачать и злочинцы Лукашенко и Путин, и шмат кто з демократичних виборів, лідерів. Бо час такий, не час Игоря Ледника, не час права, не сила права, а право силы. Не могу сказать, як это тяжко, коли забивают тых, кого ты ведаешь. Много кто ведает, что я кіраваў беларускай группе еще на Майдане. И гэты Майдан практично знішчаны вот гэтай тотальной трехгодовой войной. Бо ён был людский, бо там стояли люди и были людские
випробування. Людська, рано чи поздно, і в Білорусі, і в Україні переможе нелюдей. Не людська, а лише вельми шмат ахвярів. І ми не мусимо забувати тих, кого забили у лукашенківських турмах. Тому вельми прошу, ушануємо пам'ять Ігоря Лєдніка, який віддав життя за Білорусь, за право. Хвилиной молчания. Что, вытащить Татарстан флаг? Наверное. Где реально это пришли? Дякую. Рух солідарності разом провел сотни, коли не тысячи акций, ушановуючи память любимых белорусов. В этих акциях удельничал Игорь Ледник, он был сябром Сойма Руха солідарності разом. И нам часом казали, что вы кажете только про мертвых. Зараз еще есть живые политвязни. Мы приняли еще в липне 23 года все документы, как хотя бы не минимизировал ГПшный режим колькость политвязнів. И она никому не потребна. Тут на діаспорі другие проблемы. А лишь сегодня, вот покуль мы тут митингуем в Варшаве, так само злочинный ГБшный режим забивает лепших белорусов и забивает белорусских женщин. Вышла Полина Шаренда-Панасюк, и она называла прозвище тих женщинов, які сегодня под погрозой забойства з боку лукашенковского режима. И вот гэтые баннеры и Ольги Майоровой, якая по-белоруску каже, в турме это страшно, наш народ до такой ступени хочет знищить, бо это лишь со злочинством, коли люди говорять по-белоруску, а на політв'язнів і ще додатковий тиск. І Любов Ризанович, яку особисто ведав Ігор Лєднік, вона була відомим ще лідером предпринимальників, тримала голодовку в далекім 2005 році і кинута ні за що, за то, что КБ створил некую террористичную группу на 20 годов сневоления. И Алена Лазаршик, вы помните, как отбирали у ее ребенка, когда она была на свободе, это активисты Европейской Белоруссии. Ален Наук, якую называют Берестейской, Ниной Богинской, Виктория Кульша, про якую Полина сказала вельми страшные речи, что это может быть первая предзневоленная, якую заб'ють за кратами. До такого стану її довели. І Тетяна Каневська, яка так само про свій особистий боль прийшла до боротьби з злочинним лукашенківським режимом, і яка не здається за кратами, бо там вельми тяжко. Бо там ще вельми тяжко, і Поліні було тяжко. Я не одной ще казав, що ми всі винуваті перед ёй, тому що на діаспорі, на свободе, що мусите гучить тое, что не повинно гучать. Тут шмат судей, тут шмат кто лічить, что все можно. Не все можно. Правильно, убираем тебя. Люди добрые, зараз вся Европа под великой погрозой. Зараз той час, коли белорусам в першу чергу треба думати про свою країну, про свою націю, про свой народ, коли є сумління. Абсолютний час виходить з чужих схемах і чужої хлусні, тому що хлусні вельми шмат. І от эта хлусня, яна массово забивает людей, яна массово забивает белорусов, Беларуси, бо нельга, каб европейский народ был рабами. Я не ведаю, зараз будет выступать Олесь Макаев, сябра Илья и Игоря Ледника. Олеж, я глубоко переконаны, что Беларусь будет вольна еще по одной причине. Бо наш народ еще здольный на вот этот тяжкий час нараджать таких людей, які в этот бесправный час, час хлусни, все равно кожный день стоять за право, стоять за законность,
стоять за всю белорусскую нацию. Вельми горко, что таких людей знішають практично на наших вачах. Так не мусить быть. Але буде в Борисі вулиця Ігоря Ледника. Будуть вулиці, названі іменами наших героїв. Бо є чорний час. Сьогодні, на жаль, яны панують в нашому краї. Але ж народ, хоч і поневолений, але ж ще живий. І білоруси, яны ще подимуться. Бо іншого шансу, як піднятися, у них хутко просто не буде. Тому жила, живе і буде жити Білорусь. Живе Білорусь! Вечно! Живе Білорусь! Вечно! Живе Білорусь! Вечно! Слава нации! Смерть врагам! Ладно, друзья. Рука держать устала. Всем пока и до новых встреч. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. И Бурятия от Енисея. Белорусская Только ассоциация так и полицейских не доволен. иначе. Олег Акулешин. Олег, скажи ласка.